megalayapost.news UMLA kenong po uba Merrill Bonds rengkat UMDC uba Balajit Rani kila Shimro ya kene kebenta banlik kendo ya Deputy Commissioner Kariboy Abilash Baranwal but member secretary Uraja Brahma kade hadin bala bon kisamla wat kam batro wat kikme kikpa kila ot shu gumundong mikmat halor ke jingslam palat ben bena ya result jong ka DSC post Hariboy hakane ke jing ya kendo lang na kaliang UMLA bat ki MDC kila yo banyatai sani rengkat UDC baru badeu chairman ke DSC batro member secretary Uraja Brahma hakabakil akular ban shimkhia nakabenta ban penstat no akaba penbena ya result bat kumbal ami nakane ke jing ya kendo lang kadaw ke jing slam ban penbena ya result ke dei namar ke roster system babuan kitanat sarkar Hariboy kem patla ban penkre ya ke roster system to hagane ka si nakaliang ke dong aku meli do manongpo kan si ba ke Hariboy kami juga kat ba Balajit Rani dan si jumi bagi ba star nombor budi khot kan DSC Hariboy ni 8 bet meeting da Kapang but Deputy Commissioner budi chairman of District Selection Committee but member secretary ADM of Hariboy District jumi nagbenta banyak keren halor ki jenjang nanti jom kini ki recruitment berher apo District Selection Committee apo Hariboy District kumbala ban sungtu ka don ke recruitment ya ka ba lakhot agi post berher apo Hariboy District ya ka ba yang written test ke exam lakhot usnem ajar apo we ka badang sa adu mentah badang sa teng ya ka ba 4 lah ban penmi ya result adu mentah ngi don ngejing siuk ya kum kinong nikmat na ke Hariboy ban budin ya kani kam kila don sipun ki samla wat kam ki badang jai up balano ban result kan mi bat ada ju popor ikimi ki paro di balaju wan ban ye kendu na popor sa popor man persno ya kejing sukya halo kejing slam jom ka result deng nak takadau agane segi ngilai kudu kerpang ban ye keren ban penting kena bade ban penbi no kloi kat bala ya ke result jom ke written test yang post berper ya ke balade pan advertise dan balade pan tho ya ke written test harus nama harga apa way but kajinya keren tolong ke basu tenang but gila persu ya kena kam na ke benta kuno ben employ but chairman jom ke DSC Hariboy boleh DC member secretary ila yo punya keren but penbek buat hal yang kejum kiru buat apa dengan kijing ki babun ki badan kumbala apan sutru tawi ni kita wajing slam yang result dari nama arba ki DC ka hapan penkre ya kini roster ki department berper di mengedan apa Hariboy District kumbala le ada jelar ko we kan ni kita we ni kita daw ki kimi pa bat ki samla ki jung iru semua habis syak syukur ki kum ki no mikmat ki ba don ban budin ni kita kam bagi lagi keren itu lah kuno kloi kat balak lah nak pula amde penai ban Agos ada slam bro aku September kala day ban mi no result nang ba niyo ban hot no saya personal interview no tadi kun samla di babun ki badang up yang kam pada tuju ko ila yo ban keren na ka benta kiwi pat di vacancy di badang lat apa hotel Hariboy ke jumi ba shisndon day ban hot no advertise no itu post ru din bala penbit penbiang kat kum ke reservation roster jong ke sarkar jela kat kum ke office memorandum kabla depan pelat nak kalian jong ke tenat personal jong ke sarkar jela ke jongi aku dia ban khot apa kan bala ya gitu ki post di balai di vacancy apa district bat ke balai ke mat ke bangila keren bah jadi kawi lagi mat ki bakhia bah ke badi bat kumno penyerap ya ki local candidate dan ni traditional jongi kan ini kita berkongsan itu kata-kata ni kuah bagi pus ki babun ki balai apa Hariboy District ke jungi ki banyo yang ini pus ki deh bende ki traditional jong Hariboy District ke jungi pula bende yang penar boy buat ini ke di district ke bani ya salang wing nok song senong na Hariboy jungi kidon perlu na riwar kidon na west kasnil kidon perlu karbi kidon perlu marangar kidon
baru kijai berdiri ni dan hangu entah kadau ki kuat ba ki nong chong chnong di bapura jong tem ri boy ni ki di bandio ya ki post ko ya ba ngani scam ba ga di tuntas ya ga ba result sepenit kun samla jungi kin le ba bat pangila keren ya chairman ya member secretary ba dia ki khot uju di mapul ngwen khot ni dan lang ha ga ski ba kin pikir pa na ga banta jong ki kun samla jong ka tem ri boy ke jungi ba dia ki try snong ba dia ki nong chong chnong jong ka district kini yo ini post ba pher kani gede na ga banta jong kini kan advertisement ka ba keladap yang ban sepenmi result ban kumjuru ini advertisement kita sedang mi pada keju ko pot nang yo ban ya keren susu nang ta giwi ban penibet biang ya ka district selection committee ko district ba kan ai ke trelang ga pura na ga banta ke muntoy jong ki ba jong ka temero boy jong ni barok ko wi ta ki di jing ya keren ni sigi ko committee Meghalaya Post.news